Hello, everyone. Na motu o whamalohisina e whasi. Peneka ke motu mo te whamasina. Ko e ko le ke hofanga he ngai whatapo ka ata mo awe mo minute ko ni ke whakahoko te ko ai polkalama. Ka polkalama whatupake mo pe polkalama special hot dog. Ka ko ko i pe ko ku lahi ko ngai mea ko toton ko ke whai ke rea ko asia. E ko ngā ulo tonga whai ngāwe ai kro polo he taimini ke whama apopo ni ngai ngāwe ko toa pe ana ne polkalama tokoni ke masiwa ko ne taumu aia oku turi fua ke ni ngāwe ana. Pea koe ngahi whehu i aku laku mai, pa koe ngahi mea aku hoko, pa ko uloto ke atu e ku opinion ya aku. E ko tui pe mahalo na aunga, pa ko mutolu au ke mo sai ai, pa mo almama mutolu me ai. E mutolu koe sai ai, ka ko tui, te wate whama apo koe ni, ulaki, whekawak mo mau ngāwe, hange koe mau ngahi lulu mo mea koe au whai, pa mo hange koe ngahi polkalama e mau non-profit, o teu ke whai, mo hange koe ngahi palani ngāwe ki tongana, pa mo hange koe mea koe na kou whelau aki holo koe ko veti, koe ngafok na upuke, pa ko explain koe ni, e koe uhi ngā koe for example lele iau e puke, e na e mild, bea mo e ko veti ko ako. Pea oskapa te tātu ko ake whiri, ai kakai o ko loto, ke mo popogi ai, te nau whai ai ngawe ke whanua o lakang he pure anga koe nei toke osi. Neongo o tau kei whai pe kumi ke rerei taha.
he ko na moni fo ke taimine fo nua o la he longo a he gole a taha katoa pia, which is go right there taha katoa pia. Ka kono pango, to tala noa koe moi ngahi atamai ke ai pia, a wate na ia ke turiki koe ko oku ia, so ka neongo ia ko loto ke tala noa ke mau ngawe mau tolu, ko mea ko ilo I pau taha, moyanga ene lele mau ngawe, pa ko ne osko ia pa te ulama lewa o toki tala noa ke COVID pa moyanga whiriki November, pa mo mea ko no whema o ke whai ke pule hanga o ka pau kai ke a taha wano kete, tonga na ke ne whai mea ko ni. Okay? Mahalo ko mo whatongai na mau lulu na teu ke whai he aho wahiwa, aya ko lulu ko ia aya pale hongo fulu, ko aya ko ngatulau nima, fiu fat fa, fala fute wanoa, fala fute tahanima, mono hongo fulu, ko pale ia, Tamana mo ilo I hono ai launga ko ngoi kakai ko ngoi ngai mea ko ngoi hoko ko ke tupe o pending mai ai he nai taki katoa ngai re ko ti katoa office o a ke lulu o ki kate lulu mo mea katoa ko ya na e fe ma hatai mi ke ma putu keta ai na fa pepa ko ya na fa ma fa ta ko si mo ngai taki chepta na na o mai ki henyo lava ke putu keta ngai hingoa mo nga na tikite o mau mari pak mau mari ke atatolu pa te mau fai lulu ko ya atatolu a mo tolu mo fe me mai ke lulu ko ya ka pa mo fe ma fai ta ke fa mo ni mo ma fai ta ke fa mo tai mini ko lava ke usio o iloi ai ngai mea na to no he ma fu fatongia pa fa fa pe ya na ke mau makupusi hange ko mau hanga fa isi media ke wana o mai ki apini o ko tui to put it in a professional way outside there ke hoko ko allies information and media o toton ke mau nga ke media but te mau haya pe matole ka media falala anga I amerikani ke na hanga o media e mau nga ko fai e ko palpalema ko new circulate ko he justice system ko amerikani ko palpalema o news ko menusila which is o wasilo ko lawyer news ko menusila e foi time na fire news ko ya pa ko fe maleva ke ai mo allies media amerikani ke ne hanga o atu e mau ngawe ki hono totonu rather than ngai lo mutu ko na fai ko ai fakanga mo loi ke tau te fito pe ke sai ga tigna to so aya ko lulu ko ya na toloi mai me ahawahiwa o whakaho ko ata tolu ka pa ma o media ki ai ke ha o ke do media e mau mea ha o mai ki hen ke lava ke fai ngawe ke lava ke tamate ya ke ngai tano a loi ko to ape o lava ke whakaho ko lulu loi fe ha be ata haya ko ne fe ai ne foi news ke fe ongongo aku la kamai ai ne foi news loi tau pa ya loi so de mafenga le tai o mafenga le tai min ke fama apo anga yongongo ko to ape ki ene makatunga mo oni mo ne totonu mo ne toi falala angange e ko hange ko lau neonga turi fua a ke mo oni mo totonu ka kwawe o so ko peawia ko foi e a peawia ko ke namlele ia e kakaya ko fe ia ko ya tiao pa he kai ke fai au ke na fe mau te fai pe ke usai ia pa ke maholo gila lo tai muna kape mai ai o ne kape mai be to ta to o to fiva ngo full to no ko ai ta foi to ta pa ko ya o mau inga leva ke my professional media ke ne ha o fa makatunga mau ngawe ke me ko mo oni mo totonu o fa tatau ke me ko mo oni mo totonu ke ko pala holo pe mutu ko tonga heloi sai ai ko lulu ko ya tolo ia me awahi mak fai ata tolu o wai leva pa mengahi finga pa anga pe ia he ko pau ke ia e revenue development ko tahaya o te fito ingaue akina tolo ka executive ko no prepare ngai revenue development ngai ka taha ko to pe na ka ke tatawa pe ko ngaue mau tolo non profit pe ko mau ngaue retail store ko pau pe ke ai a ka for market pe ke develop a system for market ke na for market na ngawe pa mo product ko na hanga ko o product ko na hanga ko o supply sai
I he taimini i he maungawe ko he taimini ofisini o ku hole fo ke tupe he glolotonga fai investigation ko ya FBI sai. O ka pai o se investigation ya FBI ko ka crime ia pe fok e te fok mai pe tupe o te lau mari e pe tupe. Kai ke i he taimi ko wai ka pau pe FBI ko crime pai o le hopo te ora le va mo tafaki mo gloya pa te ha leva a prianga mo na tafaki mo loya pa e call leva na tolu ko ka victim ko e ngau e tu pena na pehena na fai launga ko ni e o mai ka to na tolu ke o ma fai hopo ko ni so o to determine leva ye he justice system americani pe o ma guilty pe o ka ke ma guilty pe ko ha ma mo ua pe ko ka ha ma mo ua ko tano a hua holoya ko mo me ko ke keta ke fai ha faka ilo ko talano lo ia. It's okay ke get together pe ko ka ke pe ko ka ko ke get together. E ko me ko ilo ko he mai ko gloya. O te ka receipt ko fa ke la nga ko ai ya. You know, pa ko invoice ko o mai ko ka te ke fo mo ko ya ko ke asia hingoe ko ya so ko vele ba ha me afa pepa. Ko fe ha me afa pepa te mohanga tu ko aki ka ko ana ako ke mo foi. He tau strive ko tape ke mo ni. We all strive ke honest pe mo fai totono. E pa go la ba ye ke ko le fa mole atu follow be ko le fa mole na e tono no e maungawe na e fu out of control pa ne ke lava mata ke sio ke ngai poto ko to pe sai. Ko pe ko kai ko e hau ko foi tano lo ya pito pe mo fa. He ka pau na ia ngai makatu unga lele pe ngai news ko to au tu kwate ka kai ko bo fanongo ki ai o na kai ai pa os follow no loka wi o ave ko wi ke loka we ga meta ma pa ko me ma fenga ke mai media ko hinga ke turi e ma nga we ke totonu pe mo honest ko ngai information ke tu kwat ko ke kakai o ma te ia ai ko tolo ia lulu ko ia awai va ke ata tolu Pag mo por kala maleva ma fai leva ai lulu ai ma fai he ai lulu o ma ui ko lulu po nasi. Pag ko lulu po nasi ko ya o ku wanga peheni. Ko aho falaite ko lulu ya ai for profit ko ai grow bolo. Ko ni ngawe ko ke ni profit ai ma fa ngai leva ai license ko ke retail store ko ma sell ma product online pag ma nga ek leva ai lulu o fai ai afalaite ai ko lulu ko ne te ko ke poni o e fai ai falaite ko to ape o kamata ai falaite ko ni sai ko lulu leva ta ko lulu ya for profit ko ni revenue development ya ana o fai a tokonaki ko to ape e fai ai lulu ai for profit sai ko lulu ko e ngawe aki ko he for profit pego tongi tupe retail store o ne fai akile vai ene creation a aku ai ako e kusiweli pe mo e kuraki e hu leva mo me akai e hu moika ai ako mau lulu he every Wednesday ko me akai it either fish from Hawaii pe ko ngai fanga fo ika ka ko lulu ko he every Wednesday o kamata Wednesday ka hau ko lulu ko ya ko me akai ko lulu le va ko he afalaite ko lulu ko ya ko siwelia ngahi pe e au pa me maka koloa real natural stone wa ke fake and they are real natural stone aya ko lulu ko fai ko afalaite ko ni ko e foi seini ko o tau i fo ko he pa mo foi pearl ko ya ko foi Tahitian pearl pa nga te au anima foi Tahitian pearl peta ka ko foi seti o guiaie ai ko foi pearl e tol pa ko koula ka to ngai aki pa ko seini koula o inise wo a seini koula pe o kalate ta hafa e kai te ke ma ko ia ha fare kolo ha seti pe aka pa nga val noa ai ko kwanga fa matala ke mahino le rea ka motolu he ugi ai foi kaho ai fa o kutuku watu pa ko foi kaho a fika fa o aveia kiloksi weli pa ko foi kaho ulaki ua be mo tolu o kutuku ko ni ko i loto main page pe mo fa market ko na motolu aia o gi ai leva foi ponas pol e fa noa uluaki ke fa noa o ma o ste te be ne misini pa mo fa foi pulu fika uluaki ke fika fa noa pa te mahanga pe vilo ia he poko fai lulu and then ha e mata to ta ko ha piki pa na le piki foi pulu pa ko foi pulu pe ko te ne wini ko he poko ia pa ko ia te ne mau ai foi ka hoa ko e an ko fa matala tu
E ko foi kahoa ko ia ko tikite taha o foi tikite pe e whanoa. Pe a paanga wanoa foi tikite taha. Aine ko talatu ko foi real Tahitian peo ko tau ko he grade A o paanga te awanima ai maa tahaya. Paanga te awanima ai foi mea pe taha. Ka ko foi mea e tolo. Pa ko koula se ini mo mea katoa. So, ko ia o paanga ia e wanoa ke foi tikite taha. Pa ke fili pe ko fika. Ai ka pau ke fili o fika ua tolu, pe ke fili mai fika ua hiva, pe ke fili mai fika taha tolu. Ko febe lulu i ko he poko ia o pike foi fika, ka pau pike hake ko ua hiva, pe ko koe koe na ke fili ua hiva, he foi paanga pe wanoa, ko koe teke mai fuseti. Ko koe teke mai fuseti ko ia e atia maa koe i he foi paanga pe wanoa. And even ka ke te au foi tikite tolu, pe foi tikite wha, pe foi tikite nima, and even ka ke tikite hongo fulu, e ke ilalo pe ai mau inga ia ko ia, ai mau inga ia ko ia he mau inga i kahoa. So ko winga ko hanga ko fa matala ko ka mutolu ke muanga ko o mahino I akipa anga walonoa ke fufoi seti pe, you cannot get it somewhere else, ha seti pe, ke kalati e tahafa, ini se woua se ini pe koula katoa, ai cupping mo mea katoa koe, o fai koe ke foi Tahitian peo, o atu koe homo seti. Sai, ka mea lewa taha koe aho toko naki, o fai ai kati ko ia koe mea whakato, ai lulu ko ia koe mea whakatonga ata pia. Mea whakatonga ata pia, pa koe toko naki ko niu mau teu ke ai te metolu, ai koe ai te metolu ko ia koe ngahi ko ngakie taki fute tahaua ko osi teu I. Ko ngakie taki fute tahaua ko osi teu I, pe kone e to whakahoko ate mau I ngahe osono, ngahi maulotonga ai ke teu, ko teu ka teho te whai katoe facility. Aia e mei, ke mau hangalewa o tānaki mai ngai whine mātua au nau tare niti peheni, ke nau o mai ia e nau community day heni, kono teu I a ngai umea katoa go ia. Pe totongi ki nau tolu, pe nau whoki mo nau whangise niti, pa hoko ate krompolo ia, pe mo ene whakamaketi anai koloa ko ia. So not only o mau hanga o tokoni e masiva e ngau koni, o toi maulawa ke mauhanga o whakangawe e kakai, ke o mai ngai whine mātua katoa nau poto e whai ngau koni, o nau o mai, o ai mo nau wahe, ke nau nofo o teu e ngai koloa katoa ko ia I heni. Not only that, you mahanga leva o mai ai koloa whatonga me tonga, o mai gen pa koe ke maute whema e matolea ke teu me tonga. Mufu whema mato ke lalanga whamolefua pe ia o mai, te whai katoa pe teu e Amerikani, e ngai whine mātua kon kou nau si nofo very pouring o nau api, nau whema o nau whangise niti, they can come here and spend 8 hours here, o teu e umea whatonga, and from there, e lava lewa ke tukumaka mautolu complete protaki, ka mamu nau gise niti. So, ko ia ngaia, ai mea koe ea ua tukia e community center koe ni. He koe center koe ni e hoko koe community center. Pe a ia lewa pe a moe ngahi polokala maako, e lava lewa ke mauhanga o a koi, a ki nau tolu koe e kau vai, koe ke nau poto he le whakapidania, e lava ke lele pasi ke uta mai nau tolu koe utala noa koe ni, he koe foi te whito I viso ne mo ngaue, mo polokala ma ngaue ai ngaue koe ni. Which is koe ke lava hataha ia whai e ngaue koe ia I Amerikani, pe aku whai koe e au ka koe pango ku osi hako, osi namukovi ati pe au ia, I hoko o ngongo whakapoit kare, I he e kai koe ke maulava I au, pa mo pehe mo tau si isi pehe mau ngaue, I kai. Mau ngaue mo tau koe ke si isi pehe ulahe mau ngaue, pa ka mea kata koe ni e ave ke puleanga Amerika. So, he ko hinga he mo ave matok e puleanga Amerika, pa ave kai mo mau mea mau tolko ni mau whai. So, ai a koe lewa parani o kulotonga teu he mau kau ngaue pea mau tolu, ua mau kau tama pea mau tolu na whaiako, pa na nau os master, pa na nau whaiako I Amerikani, whaiako I Tonga, te nau teu na tol curriculum, ke lava ke ako I aki koe ai English speaking koe, ai whanki kau vai. Whanki kau vai koe ke nau pote hea whakapiritania, pea moe whanau Tonga, a tau tolu, o kovi au pito reading I he ako, te maulawa e matolo whai katoe ngawe ko ia facility, malotonga teu e polkalama ko ia. Ko ia ko whamatala te ka te motol ke mahino, ka te motol e mau polkalama ngawe. We are not just nobody, we are somebody here.
Kapana mau nobody here kus ama tofkahu. We are somebody. Kaneonga o mufenga ke holoki mo tau ya mautol ke holoki e kai lava ya e taha na motol o holoki ne kai ke mau fai mato ngawen ko ngawe kaka. O mau fai mato ngawe ko nikelanga. Kaneonga ho mo launga ki ni to si. Ko tokolahi ko na yala ko tupe o a ko na mafu. Te na tu mo na tole fa mau anga fa mo ni o ka pa ya case. Te na fua matala le ko tupe ka na tolu. Te na fua matala ai na o ngo iko na lau mali ka pa na ikai tupe mo le na api. Ka pa na ikai tupe ka ke lava ya ko kitamsi. Ka pa na ikai tupe ka ke lava o mai gutamani oke. Ka pa na ikai ke lava tupe ka ke lava. So e ai mau kakai te na wo fa mo ne fa mawanga ngai mia ko ya. Pa mo male mo to tatalaki ai kovi ko ai ko ka bo tolu. E which is ko kovi ko ka pa ko ki fa fe we anticipate you like there. Ka ko nga ko ha. O nga ko alko kape mega mautolu. O nga ko alko fai mai fravalo ki mai ko pehe ko te alo fai la nga to make yourself somebody. Who cares about you? Ki ha ta ga ko. Pake alo fa la nga pake alo fa la nga ko mautolu ne mautu. Ki mau fall apart. We will go ke fa mawanga ke fai hopo. O ka pa e ha case. But anyway, ko yo fa ma ala tu ya e mau non profit mo a ho to naki ko to pe ka mata to naki ko ni. Te mawanga le valulu ai ngai konga me hina taki fute tahaua pate toki hanga upload te osiono te i ai fo i me akoia ko Wednesday ko ni wike ka hau te maula valulu ai ngai kulai ka o mai mi Hawaii foi kulai foi kula lai apito o mai mi Hawaii o panga pe wani matikite ko tikite pe fa noa ko yo ko spend ko hanga upload te i ka mo kalase i ka o mai ko mi Hawaii aia ko foi kula taha ko foi tikite taha i taha ke fano panga pe wanima you can win if kula I ka he panga pe fia panga pe wanima and even $100 you can win a tikite i foi but every Wednesday ko mau ngawe fai ko no lulu me akai they either fish or ufi and kape Ufi and kape you can just buy panga hango fulu tikite fano ka ala tangai nima bo ala fu tangai hango fulu so aya ko mau me aya e fai I aho Wednesday ko ape ko lulu me akai pa ko every Friday si weli pe moiraki pa to hoko mai mo blanketi I ngai ku pes fratonga pe ko design mo creation ko ya ko fai to tape I make the jewelry, I created it, the drawing, me katoa ko me aya aku, ka ko loto ke fuaki, my for profit ke fkalele ke ngawe mo hoko ko development revenue, I for profit ko I grow polo. Ko me ale ba ke atonaki ko me aya non profit, pa ko koloa fkatonga atapia. Mo tolpe mo fe ma mo koloa fkatonga ke mo kau he ngahi lulu ko ni mo ngai item ko ni mo ma kau ai. E kamata le vai au kamata pe weekend wike ka hau o lele pe ta to lava ke tanaki te maulava leva o mai me akai te maulava le o mai kava te maulava leva o mai handicraft me tonga o mai leva ki heni o fai e fonga goni ke lava ke mo ma wa mo mea ka ma wa mo tupu ke falele ke por kalama ko ni mo ne por kalama ngawe aya ko tu ko ngawe ya ke mau for profit mo mau non profit ai kapate mo sio ki ai i main page foi network main page o ko situ ko te fanga ki kahoa ai kahoa si weli e tahishen pel pe mo foi ngatu ai taha ko ngatu ko ya kainga ko ngatu ia o ko ka ngatu pepa ya ngatu la unima ko ya pe ai ke hifiua ke hifiua ko ngake ki mama pautang ai pe ke tau sio pa ko hai vi ko kakai hono ai aki. Pako foi tikete taha ngatu o panga wangiao. You can win if ngatu ak panga wangiao. I know ya kakaya pe mai ko mai fu panga fi iyo. Ko me hoko fa tu koloa ko ma ene mea. Ka ko me ko hoko ko mai o wangiao ko ma o ngatu. E ma o ngatu ake panga wangiao. Papa te ke tohen, pake toki kau he toko naki he gulahe. Umea whakatonga e lava o ate he toko naki ko toko toa pe ke lava ke mausio ki ai ke piki ho mo manako pe whai o mo whiri ai. Ai ko uhinga ia ahono o ate whangaki lulu po nasi fika uluaki ke fika whanoa. Ko hau pe o whiri fo mea ko au tohi pe ai. Lulu number 1, lulu number 2, lulu number 3. Ko hau pe o comment ai. Ai fika wavalu mo fika tahawa mo fika tahatolu ma aku he lulu ko ni ai fika ono mo fika fitu mo fika valu he lulu ko ni ma aku ko hau pe comment ai pa te to kanga leva update
Ai ko ne update ko ia o te riska to ko ia print ko ne hoko pe a holulu ku fai vai lulu pa ko hai ko te ne mau pa uia le va ma nia e sei ni mea ma nia e to kase mea. So and then you have to come or pick her mea or we will send it to you her ma address. So ko ia ngai ai tu e mau ngai lulu mo lulu po nasi pa mo umea ko e fai I he kamata tu pe falai te ko ni to konaki mo Wednesday. Ai ko every Wednesday, every Friday and every Saturday. Ko lulu ko he every Wednesday, a lulu po nasi every Wednesday ko me akaya tata pe ia I ka mi Hawaii pe mo ufi mo kape mani o ke me akato ko ia. Pa ko lulu ko he aho falai te ko u siweli pa mo raki he kupes fratonga. Bea koe lulu koe I he aho tōnaki, koe lulu koe a koe mea whakatonga tātāpe. So, mo tolu koe whe participate ai, pa mo participate. Koe mea koe lewa au hoko, koe ku talanoa ke awhi ki mehen ke COVID. Pa ko loto ke talanoa atu ai ke COVID. Ko au nai mild ai ku COVID. Ka koe uhinga nai hufu ataha ku COVID a kuia pa mo pneumonia. This is why nai fulahi pe ai puke. Ka nai mild e ku COVID. Ka kui kai koe mild e COVID. Pake mo ilelei mo ke kata pe ko ia o hange koe na whakafotunga mai ki tamasi. O kai ke pehe ia. So whenever o si a koe o ke o si mild COVID teke puke ko ia. Teke puke. Teke mata I puke. Teke ngongo sia. Teke tokoto. Teke fire performance ko puke. Ngai ke ha puke ia ke kata he peki tamasi ia mo tau video mo talamai uha mo neti be ko he ko panki ke felanga ki ko ia. So ko eku tae fie mari ko ke me ako atongana. Ko hono ko nau kai ki nau hanga nau tolu ia o whakakau I whakalere. Ko ki tamasi o ko ke puke ia. Ko fu mi sini pa ko fu mi amo ui ki tamasi. Ko fu mi sini ko fu mi mate ia. O malava pe ke whihala ke ngai me ai. He ke malava ke whihala ke me ai tamasi ke puke ka matai mo ulere mai pe mo tai puke. I mean ko ke hanga ai ke tukilala to ke ta. Pea e tatau ai pe ia pe ko ha me ko te mo mata la mai pule anga. O si whakakau pe kakaia ko mo campaignen. Ko mo campaignen ke mo hanga o ta ofi ngahi. Ngai campaigni holo koe kakai tau te fito ke patoa mo mea katoa koe tonga. Sai, ko hosi hoka fui mau ia. Ko hosi hoka fui mau ia o ka pau negativi pe tamasi. Pena negativi pe tamasi ne ha o talu pe kamata ai sive tamasi ne huhu na negativi pe tamasi ai ha o mene sivi nusela negativi pe tamasi ai ha o he kavapuna negativi pe tamasi ai aloatu pe ko hi fot ko tonga na ku tala mai positive. O si pe ngai lau aho mo toi sivi to tamai negativi. So there was some kind of curious he kakai ai pe ko fe mea ko tonu pe ko fe mea ko hala mo na fe ia pe I fa ngatonga pule anga ko hinga ia o kai ke la hanko hafu boiling fire loto ko kakai he na fe ia ko I fa ngatonga ko pule anga ko fai mo hange ko fakatiki tato pokta o si sio pe ki ai. Aya ko tu ya ia kapau ka tektike ne pule anga na nga fa lo to fale pe ko na tol pe na iloi uinga ke fai ai hao e kakai o huhu which is you guys do it in a fonga kaka muhanga motolu ya o fenga ke mo overrule be override the right kakai ake fonga kaka pe he kono me hange ia ko time ko tau ke sisi et fa ai o fite volona te ne kai ko o fite ai lengo ko ka te volo pa te tau to fa tonga ile he tau fa na te mini ko ya nga covid na fa ka tau to no fa ia be tau to le tau ke sisi ai ko me ko pule anga ko fai ka pa ko na te tike o kakai o huhu which is o kuhala o pito ke na hanga to 5 me ko ia. Aya ko tau sio ko tai mini os mahino ko loi pag os mahino os mahino ko misini result e misini mo result tamasi og na contratiki og against he mo uilele pe ha mo ngai civic ko me muri og negativi ka foi positive at petongana and from there ke hanga he pandemia ke tikrea le ba lockdown
Nea, one moment. Kafo I aya ko hoko mai ko ni nea ko hoko mai me ko sia. Sa. Kana ko small. Okay. Fai ko. Dia. Nai mate mau ngai outleti betaka Daniela ki hao. O mea. O tesi pa ko sai. Yeah, okay. Thank you, Nela. Yeah. Pekoia ko sioka aku ko he taimini. Okuhala ne ako osi hoko. Pago femaia ke kume right ki tamasi. O femau ke kume right ki tamasi. Not only ke kume right ki tamasi mono family, kalava ke tau ilo nga himia ko totono. Kalava ke ilo na ko misi ni ko na faya ko mo sivi wala. Wala ke avo faya no fra tontono. Pe ke lava ke ilo ai po femia ko moni ka pau tau all into ke mo oni. O mahino pe ko motor mo fralele pule anga taimini. Ka ko fututun fa vale ke hanga e foi positive etaha ai te pe ko confusing positive. Ko positive ka ko confuse. En na toton ke kitari. Que toi ai ha foi sivitu oa, pe ai ha foi sivitu otolo. And from there ka isolate ki tamasi ia. O sa no isolate pa en meta. Ko si to kuma leva ke mitia ai foi positive. On hanga humiliate how to feel hanga I feel like it tamasi mono family. And pe ko encourage a bit family go ni kabang mo fe alge fa mawanga we will help. Na ostano ke loya ta kabane ke mahino ye loya ya ambia ko na fa matalato. Ambia ko na fa matalato fe ka ak mo case ko ni pa ko tu mal o to mahino ye loya timing. Kabao mo fie alga loya pa we loya para ngi tonga na success that me vavao ke hoko ko retain attorney I grow bolo he time ko na te ko ke itai ko fe ao ko o alu ne ngo foko tala fe ai time ni go I grow bolo which is ko fe ao be mo no mutu aya ko loya ko tu ko loya lele ai loya para ngo ya and I get the information a para ngo ya tonga na he understand he parangi he time ko ala ki famba nga ai lao he ko ena na fai ko press conference na as fama hino mai be lindai as fama hino mai be attorney general oku kabau ga hata oku ne fi challenge ai ne righty o ngo fu be ne challenge in the righty aya ko the people ko to kakai ko now have now when the right heni is the family pa mo kita masi ko family mo kita masi o to donge na nga challenge a me ko ni so aya ko tu leva ko me leva ko sio ga family ko loya to tonu pe mo pa anga ke fai ako no challenge ala ko ni ba ko tu kapao e fai hopo ko ni e lava ke to ya nga hilao lele o fe ka aki mo me ko ni he ko ngai lao o to he lao o fakatatao ki performance ko o ko taimi ko to mai lao ka ha fai ya kui olunga ya he pero taimi ko ha wa ko fai ya o te ka lao pe he aya ko no advantage ya o foi case ko ni ko no ave ke au ke fa ma nga kalava ke toi he ka fa fatu lao halao le ke hoko e ka hau ke ua na te hanga e pule anga fai me pe ke ta e ka hau so ko no benefit ya for the long run and not only that o ka paule ko ka pe ko corrupted then if I a political movement ko fai ko ka politiki tak totalmente que ta ofi he now political move ki now tolia I life a tota e foi mo oi a tota which is o ka ke tu ko fai nga me ai no toton ke fai pa ko awia pa mo grow bro we will love to help o kapau e retain her lawyer how much a lawyer te maula matolo fai me ko ya o go challenge out to lava o bring my people together and then we have to pay ka ko me ya family ke toa he ko eni e fai he pule anga ngai kore ke te na watu ki na tolia kore famole pak mandu alat apare mia te nobody pe ko alat nuku pe ko tu la ke pa ki family ta iloa pe o ya ye ngo I mafasia aya ko me ko kore atu ke wa stick to your right pa ke fu your right ke kut I ka hau he han ko fa matala he ko kut ko ki ka hau ko no ilo ile ka fat lao I don't know I me ko ni pa to ile va lao le ke hoko ta ke ka hau
e ko pau ke nau atu pe o atu o fatafu paanga ko inga ka tamate e tikite ko encourage o hange ko lau ko attorney general challenge ho mo totonu he wikai ke halao e ten hanga ta ofi ai ngahi policy ko ngahi business pe mo na me ape anau tolu ia but then challenge pe mo tolu paka albe pe ka me mole ai pe ka me e hoko ai but then u tau iloi ai me toton ke fai e ka o ka to e hoko ha me pe so Oko loto lele ya mo globalo ke ki family ko ni poko hai you have to whakawhetu taki mai te loto lele ya ke mautokoni e mea koe na pe koe hae loia koe tonga na mo ne totongi ke tau kou kai te loto ke tau kou at pe panaruna to kore wha mole pavai o mo loto mo tolia kai mole maupanga no totongi loia. So if you guys need to go all the way wow ke whamauanga, I love to go all the way ke whamauanga. Pako tu e hoko koe ako anga ke oua na ato e whahe puri anga ha mea pehene. Umausio ke kakai e nau fu oho koe kakai o huhu, e nau oho koe kakai o ke ngai whare koloa, and everybody will tawe stating e taha katoa i e tutu uni koe ni. Osean koe iau koe kea, osean koe iau koe ke whapapau i. Pia te au ia, o koutu iau ia it's a mild practice in here. Ko tono no in here for fatongi ai toketa pe mo akau toketa. I'm pretty sure ka fai ha hopo e mea koni e au ki ai o ku kawen i practice tono no ai toketa i ene expertise fa toketa. Ke na fai ngai mea koni ko tu ku kore fo mole CEO e ku ne ilo i he CEO ya fihalaki kon koi na na hanga ko fa hoko. So I just like to make sure we got a political move, but we got a haloi any, but we missing kau scientists ke missing te na la na tole atala mai why na positive missing he ahagoi why why all of a sudden be positive missing he ahagoi so and then hange ko me ko ilo ko ta minita mai na to fai asi ko ki muy negative pe khoa ko to negative ai yeso ai ne hanga he misini o my unreliable reading daters o pese decision na fakahoko o fakafu ofa au pitopeia kapau na pese decision ai misini o ikai ko faye me ko ni ko kaka pe kapau leva ko faye me ko ni ko kaka au ngaleva no challenge ko ke fa mau anga me ko ni but you guys have to be firm ke wana to ngawe ki he mo ngawe ke kataulue ka fai hopo aya ko eku advice aku ya ke me ako ya ene hoko and plus ko positive ka misini ka tau so atu ko ke action ka kita masi ne mo ilele una osi te paki pe na waya na to don ke pe ke te awe pe to ke ta ya e fai nga me ako ya the miss ko I mean ko vital sign komulini but the alge everywhere ko me fai ko fu ko temperature he go pau ke ai fever I rise a temperature fever te puke ko covid even mild or serious covid ka ko pau pe ke ai sai ko eke ko tai meta o eke male ka kita pe na ke no fo no pe ai ave kita to ki foto o se media ko full man tu fu bela opito americania pa kapati ke lue mai la a me half hour pa ke lue mai la a o severe for temperature tengo ya o si hotia tu peho temperature ya koi pe mai le ki ha ki malo he ke cool down as pa te sivi ko sio ne ke te fa ya me pe ya e pure anga ko ne ma atu pe ko te ta ko me misini ko ku positive ka ki na te fa na to ha foi me ata ke to tu que tamas io ave ka feito que fai hato ngawe ko ya leita o gostikre ai pe ko fai me ata o positive so que te au ne que fai e pure anga ia ai ngawe nga o au que tumutumu o right decision na fa hoko na que fai ia en auto pa ko ni ko te ala te ko sio mai ko americano ko na te lua to ko skula pe to mata o te ki tu ki malo ka ska to sieve to temperature and I'm pretty sure he time na take a vital sign tamasi and all those kind of thing I don't think that mau ha me pe tamasi ge ano fever e ko ina mo ilele me pe tamasi ne tala noa e ko no sino na oguha o well te pe no sino na ko ke covid ia
So I think na don't know ai ngai judgment go ki hono fai o civi go ne kitamasi pa gune hanga we sia la reputation e family o gune hanga we sia la right e kitamasi o gune hanga affected e fonua fa lu fua e ngai mea katkato fa economica fa politicale fa sociale pa go ka right ha pule anga ke ne fai mea ko ya. So I'm asking ka ba wa hata okun une fie challenge e family e go moto de mo fai fai lo ni apa wa hata une fie nga challenge e me go ni challenge ko willing yao ke go with the expenses ke mautotongi ai famole ko heloya ka go ya ko ya ngaya e ku famau aku pe mo ku kau aku ke koveti pe mo mi ako na ko na ho ke kita masi sai go mele ta ha ko te ko o fili ko te kon ko fili fare area o pe he tolahia o kum hange ko ku taufusi holo tau fusi holo ai fili mo mi akato ko ya ka ko au e fili fale ale ko ni o si mea mahino no wini e kakai ko o na support ai patoa a pure anga ko ni me ago si o ke pure anga mo na ngai mi akato ko na tol ko fai. It's all about now hanga nga ikatoa ai ngai mafai katoa na mau ke ngai revenue katoa pure anga he tau suat ke langa wafu ya fa tau suat ke pare ke nista panga ko ke te mabahe me eua no pe eua ka ko tu fa papa Daniela fus malo ko osi ko eua ko kakai vale eua neongo ko eua ko kakai utala kuna wanga noa ka poto pe eua e ka ke sio eua iloi ene neongo ne fu tolo panga ka to ko ni ko ai ne tolo panga ka to ko ni eua o tolo panga ya he ka mafesi a matavai Bako mafesi ko matavai ko ai ko ivia kakai ko to pe na utana ki tuku hau ko o atu ko kerepa ke ba distribute evenly ka mo monuia motoko nga ko ya ko mo fa fofonga bako taimi ko mafesi matavai ko he ha nga ki atoe nga ya tonga ka to ka mo healthy be motor and you think como healthy ko ya te mo lape o tupu pe I ewa ikai uba ke mo mai moto ki tonga he ko ngai matavai o mea fra economica mo mea katkato ko ala to mi tonga age tau mai a ko hafu wakapuna ya hena ke mo he kai o alginusila pe utai o mo ngai koloa ave kinusila mo Australia ikai pa pe ke mai kato ki tonga ai o fe mai matavai ke ma mo healthy instead ke fangi subsidiary ko to ape ke ne healthy Aya ko tui ewa te mulava le leipeo sio o ilo e taha tau ke oange ki ai whatongia I ewana. E pa ko tui ko steuteva Daniela I ngai tapa keke o ne maa usia. Ko mea whakapaanga ia koe ho mou. O ko tui ko poto ia ko Daniela. O fie maa ia o Daniela fus malohi. O fie maa uange ia I ngawe whakapureanga I ho mou minister. Pea mo ho mou whafofonga. Ko mou whafofonga mo tolu koe ke neofia ka lelei ufi. Homo fafofonga ka minister paanga lelei ufia pe kalava lelei ufi o minister paanga ko vai palo apita te ita la mawia ka lelei ufi even palemia ko skills financial skills ko a lelei ufi o ko ya o ke palemia ya pa motevita la mau ai ko tala no ko ni fakalugufua ke mosio ke eua kakapa de mo fili atevita a Daniela fus malo ko poto I ngawe ko Daniela fus malohi o fie ma o ia pureanga o fie ma o ia pureanga pa doton ke mo fie eua ha mo o mai a Daniela fus malohi ke ne ha mo no poto o kau o no langa whakalukufua fonua ange ko gulau ka absent pe te tala mau ia o koi pe ngai ka kai lelei au pito I timi te na fetonge na toa te tala mau la kangeia I ngawe ko fai te tala mau pa o kai ke na kaka na toluia pa o kai ke na fie me aki na toluia e pa na te ke tuli na toluia ngawe ko na wala kofi ka muia ta e fora I mean hufanga fratapu o mo osi loi pe na tuli a te tala mau ko ya tuli te tala mau ko hopo mo taina papiloa heneha
he ne mea ko na fai ko ke taina paploa so aya ko tui e wa toton ke o te mo adopted hakakai pe he ke hoko ko ataki o mo tol o mo launga pe ianga mo ko mitivaka e o mo launga he mea katoa he ne os alat pe ana ke transfer me he pa ko na fralele business o ne fralele business ko nga ke ha ke fratafa silin ko pule anga ke ave ke ne business o mo sio o ke fie ma o hata ke ha o langa business aki ahom he toton ko business a ewa o toton ke business a ewa e ko nga ko hawia ewa ko mo fra fofonga ka ko hawia create ene me ape ana so ka pa e to e fil faleria e al pe fralele ne business yo moi te mo to e kau ki ai I kai ka ko hane ne ange opportunity ki ai ko mo tolu na mo ange opportunity ki ai o alo fai ake ne ngawe ko ia ai ko tui o ko totonu ke mo fra poto ange e ua he anga ko ne mo fili ai to taha ko ni ke ne hoko ko mo fa fofonga te tala no apen ke ngai feitu o ngari critical ai anga ko tu ko ka fa fofonga ai sai pange ko tonga tapo ngo fulu ko pale mia versus kapeli ne onga ke sisia kapeli ko pange ko ko tevita tevita ko to tapu tu tevita Nenga mistake lahi apita don't get me wrong tevita le ngai fia laki ke ana pera tama te tangata fe awaki ka ko winga ko ya lau mario e takina o ange fakolo akai o fakolo aka tevita ko pohiva toneta ne ka ke fakolo ake ana tula taki ko tangata pe ke ngaue more like a servant ka ko semaniti o ko ke ai capability ya pohiva ke de tataki hangao yanga o mo sio pe ke nanga kof ka ngai ka lavu nobody o ku yai no leadership skills tene ngawe aka lavu kako taha ko ha o ko ke ai capable ko ya ke hanga use in a leadership skills ke hanga fa nga lavu this is why ne hanga fa ngai ka lavu why because lavu see a system pa mo fanga manuva ko fai ki ai he gu he level ya o leadership a lavu ne o gu he criminal leadership side ai ne fanga to onga so ko poi va tene to pu ki hane me pe ya anaya kapate mo sio ke kila mario ke peri ko kila mario ke peri ko kita masio ko ha o fai de ne me aya te ya pe agua o ne lava ella put together a community ihenoki community o ya ni kakai ko mana tu fatato ke ko hagwa ne meleni fefe ngai meleni ko o sta mai ka peli lila ko mea mo o sia ene income mea lahi mo mea o ka ke ne fufe ma toton ke ave ka mea so we need hakautaki lelei pe moyanga na skills ko na mala fa academica ke na mai ko pohiva ko ne mala fa academica pe ko ya Malai fa academica ko tau finance which is kapa e hua lelei ka ke ne lava e pohiva lelei pe kapa e ui meitua hatama finance meitua he kautama ko lelei ke ne potang na tol panau modern yang na tol ngai old school goina so aya ko tui tonga tapo ngo fulu e ka ke mohanga o let go ai filia kapeli ka mo filia kapeli ko tau pale mia mo suat ko la pavale ko toko ko la I pepa ko la ngai tu ko aki ko vi fai ki ai bo ki ne lava ya o fai a mia pa ko ne foi ko vi la ta ko ne alatu o mai no pele ki ha o no pele pure anga ke fai tu uni frata a kakai mo no pele ko ne ko no pele ko tau no pele ka o pe no pele no pe ko na fa ainga no fu pe ko na fa ainga ka pa na fuaki mai ko tu poni ma ko ma fai ka tau tolu pa fuaki mai ke fuaki mai o ka wa no pele ka to no le va ke ange ke ka wa no pele ka ko winga ko ala le va po hi vai on ai ka no pele ke na malo hi na to le fa le ale be ka to ape ka ko fe ha benefiti ke o mai ke kakai ka mo ta o fili mana ko ne no fu pe ana no va henga ko inga fo o sa mai no mai ne senita ko ne fenga pe ke lava aya fa henga kakai pe he o wa ke tu ya to ton ge o kakai ko ki fale ale ko me ta hange ko ni ko tonga tapunima tonga tapunima ko alo saline o wa aisa keke o wa akanete pe ako motor ko tonga na mo al with akanete ko uhinga ko pehe o akanete o ngawe totona tangata pa le alai
moha. Kia te au, I think, o toton ke mohanga whamau ia ke nau ngāwe. Toton ke mohanga whamau ia ke nau ngāwe, ayanga ho mōwhiri koni he toko tolu koni. Kolosaline, koi quiet, very quiet person ia. Pakalea, brea moko pe, kagune whai ne ngāwe ke toton tāte ne mālalava, pa mo ne develop anaya, whakalongolongo pe no wahenga. Sai, ko me fok mo fe nga ke o mai ki fale area ke liliu e lao ko mo liliu e lao ko. Hange pe ko fa malanga ki. E ula ka hale masi suka to glava liliu e lao ko ya. Why? It goes a system. And you guys has to go through the system. Paka uinga menda liliu e system e wafi mo fulu ko ya ko vela nu kalofa. Te mo to yo mo to ai for revolution pe he ka to liliu e system ko o lo tonga ya ta imini. Ko tano alolo ho mo ata mo to ko pe ko fa ai ak mo ngai atamai academically. No, I don't think elava foi mea ko ya whakahoko. Aia, o mahau inga hakakaya unau fight development ni i ngai economic side ke o mai ke ha, ke maua mo ui. O toki whai liliu whapoit kare, mo liliu lao, mo liliu visone, mo mea kata ko ya, ka akuha, o mo kai tatau mo ki nau tol kong malanga e visone. Ka ua kai ufi mo kai puaka a nau tol malanga e visone ka ke ha, peke maasi makoe. Pe hao le vai atala mai le vai e ia o ke filia ko nga ke alu ke lava ke liliu e la ko mo liliu e la ko mo liliu e system ko tano alolo e te lue foi ta fa no ke mate ko hoko hako fa na hoko fe mau hata te hanga develop anga ngawe fra economica ke lava ke mo benefit ya he ko panga totongi tu ko hau ya ko toki o vale sen mai e hapai ta hatol gatia hapai ta hawa mo ale gatia ngai panga ko na wahe pa beat ka mo ale si, ta aku to ate fu paanga o atu. Ka ku mo o atu pe ave ke frapipiki ki he, kakai ki atu ke mo hanga create aka ngai project, ke develop ke mo ui, ke lau ke mo ui kakai. Lau kilu, ua kilu, tolu kilu, fa kilu musioang, ke fu paanga ave maha apai tahawa. Pa neo ngā ngai talanoa, ai fafofonga ki he moe, ave palau, ofa palau. Ka koe hae mea e hoko te palau. Koe fie mau ke ale palau e tak e kata, pe toi ngoe ko ya fel ma ke osiai o mo ngai infrastructure ke ngai pala ke ngai container ke pala ki kai ufi osiai toton ya mo marketing mulini ke o mai kai talo mo ufi mo kape mo me ha paina ake fulau kilu ko watu hala ko fe me be fai ko ai ke finga ke bahe ka pois fa kolo o fa pa pe bahe ka pois fa kolo ka mo mana tu ka ne ala tu pe ha o mate ko ya pe ha Pokoknya ke ilo nato mo are pala te tamai ko nyanga liliu o ka ke te hoko ka vahe ka ofisa whakakolo e pule fefo ki nato le ko nato fafofonga chau pe mate o fe mau ke tu hafo i mea ke hoko ko permanent project ke lava ke mo ui mea kakai hafo i halanga ngawe o hau pe whakafoke te return o mo ui kakai ake fupanga ko na ko atu i tu ko hau ta ko lau kilo. And I'm pretty sure pe he tak ki nau tolu katoa. Lau kilu katoa sirini ko avian ka nau tolu. Tek pe ke tau siu tato ka whafofonga ku nyanga develop ha project ke tu. Kaya o mai pe lau visone mo lau visone mo lau ha. O whaka ofa visone ia. Ofa au pita. Ka koe visone ku pau ke ha. Pau ke mo ui lere kakai mo healthy mo nau kai lere mo akoe na whanau. Ka lava ke ha. Ka lava ke nau tuiat ko mo ngai lao mo mea kok fatu. Ko mea lere. Ko mea lere au pito. But, e anga whewheha mo o whatu lao. O teke mo whaiha whakailo ka foi corruption. Ke la ke mai tu ne whakamauanga ke lava ke compare mo current situation ni pe whewhe. Ke lava whatu ha foi lao lere. Ko ai ke whate lao me whea. O teke wha foi whakailo ha corruption e taha. Hala tata. Papau ke lao koe o no ko pehe ko no to koe lao e o no. O kuhala. Habi o ke wa challenge e whakamauanga. Ko fei tu ton ke challenge ai. Ha me ke challenge ai allow ko yo no ke whakafoki mai ke polkala mangawe pule anga ka pau ko tonu e challenge for mauanga. Ne o si challenge for mauanga. He ko iloi whakapapau ko uhinga ia ne o si ai e ku lawe ngai lipoti ko mai ka tiau na lipoti ai komiti ko a pipeli hake pa ne tok pekia rest in peace ai lau mari ko ia. Na na o si fa o katoa ai. Na na o si fa o katoa komiti kumi corruption pe ko kumi ka pe ko kum kaya anga ai komiti pe ha submitted ko ki ke pe ke fata to ni wa ka ke taria he na loto hat
Lota teleketia ke ange maana tale kita ko ya ko inga ke ba ni makilu ko e pe ba dia. Kono inga ne ka ke tale pule anga ke oange ke tale kita ya ai ke ne te ma ne ba ni makilu ana ya. Sio aya ko ngai me fa ngata aya ke te koloi e ki na tolu ko ki fale ale ko nga ko sta ultima fu system na fa o ya na fa o teleketi. First of all ko pa ke fa ilo teleketi. Kai fa ilo fe fe teleketi o pule ke fa mau anga mo ka fa mau mo me ka to ko ke fa mau anga. Sio aya ko fe nga ko ke fa haliriu he ke fa akia ai pawa ko ki me fa point kale. Aya ko no hinga enda ku kamata ke wanga fa ai tu pe he lava economic effect ko more strength economic strength ke hanga we ai policy ka to ko ya ake si hifo ai ake si hifo tamatui o lava pe ta toloa fa ta panke lava pe ta to fa ta market lava pe ta tolo fa ta me pe ta tol ka to i foi loto tonga pe ai ne effective i foi loto ngawe kako uhinga ke lava effective i foi loto ngawe o kapau ko atunga penaya e fanga ki ka fofonga ke na wo o file mana tu ko na wo na to fat lao e tivel e to frapasi fale alea papa ko na fat lao ko na no ke frapasi fale alea ka ko malo ita fa geta pa alwe ki feia ka ko fa we ko foi economica firm economic on the go against the economic ko apure angate ne then plow them down he go na we fa energy fa economica agwa o slow o sisi o ta ko hinga ya ano foi ka fanya ta ya e palemia mo ne ka ngawe alanga ngawe ko to pe global he unesio palemia pe mo ne ka ngawe e hanga e global overrule economic strength e fonua pe pe hoko mata vai pe malo ma pe ngawe ko to fa pe pato ka ko hinga ka we get tu mata hai ki ai ko hinga ko ya ko fanga vale fa pico pa ko tai meni hange ko ngai comment te ge wa ilo hata ki ai pe ko tai meta ko ya malo lo to covid porque tai meta malo lo to elo mo fie poto mo fe somebody te ke lava fa great a me be kono mo ni fe mau ha for energy e ta fe ka ke ko against political energy ka wa ke ha fa fonga kai hala ta ke na ilo ka fa fonga ha energy then go through a political energy go o ya go tai mini it need another energy ke na go against but hanga energy go to radio blow them down. So aya ko uhinga ya eko talano ke lo saline ai sake pe amo akanete o ko ke no fa pe lo saline he o hanga lo saline o create aya pe aku vai hono ivi creation ko o lo saline ko hinga he ko ke ne ka kau ka to ka kwatimi e ka pa na kau ka to ka kwatimi na hanga creator for energy for ka economic for ka kwatimi ka tu ko mo ma fe pure mai ko ke kakai ka mo create u me agoya te mo kau pa ke lava we mo to hata ka ko creation ka lo saline o fe unga pe mo no vahenga ulava ke usio ke ngai me alai o tu I hifo ko ngawa lo saline. So I'm pretty sure ko sai ta pe ya mahifo ko lo saline neo o ko disagree ka kai to la ya ka wen ka ko enough mo pe ko polo mo popo ke lo saline o ko popo mo pe lo saline sai ko me le ta ko hange ko en kom fane ko fane mo poasi ya te ai he kai ke la vai fane poasi ko mo nia ako pa mo kuli hanga to not ko ni ne mo disagree to la ho ma ni ka mo lo eto afane eto pe mi ho ma kwai pe ka quiet ho ma ya una falong pe na to le pa na to me ka tia que si o que posa mea pa que si le posa mea que si que posa mea ko una ka na ton poas ko nga ko poas na ha create ngai project la lai pe etu o hoko ko ha o hoko ya ko makape anga ai vi fa economica ngai ha poas tu mai fa futanke ha poas langa fa fu fare ako ka to a poas I fili e tu e fare ako ya ai ko permanent fare ako e fonua ko ya ka to a poas e fili e tu e futanke vai ko ya ai ko tanke vai ai ki motu ape ko ki fe fine masiva ko ya so poas neongo ai hange kon ko lau pa ko lo to ke fa ala ai mea kon ko pe ko na heka poas sai ko gilo ile ko tala no ana pe na no fo pe poasia na no fo pe poasia mo pato asai
Ia na fuka apuasi ko mapatoa, matu mo to ko puasi nda ko tonga hai ki matalango no atamai ona ia. No fuka apuasi ko mapatoa, na fai holo fuka patoa he feke anko mafai, tau te fito ke tamasiko na ko mateni. Tau te fito ke tamasiko na ko mateni. Feke aki holo ko mafai pia. Ogo e puasi nga eho, ogo e puasi eha, e foaki eha, ai foi mafai ia ke tafaki ko alga vuna ko mo pohiwa mo mea. Kahiri anko ena eha. Ya ne palomes ele kono wahenga. Ya ne palomes kono wahenga la ngai ya mo ne personal meta ana ya ne finance ana ge me ana fare mo miaka. Ko taimi pe ko na ilo ya ko e poasi ya ko kai ke ale patoa ke na fukataha mo poiva mo mea pe palemia poiva mo mea ka tuko sa misika. Because ne patoa na didn't all for winning at that time. Na ai na toke ke na fuka fe paki na tole ke hoko pe ka se misika ke palemia. Piaha, ilo ipe koi puasi koi e fai e patoa e fai mea koia o na uhika o ikua more he whakakaukau a maten ke nau tu mau foi pia foi kai ka lau tu mau koi fu foi whakakaukau hala ia hangai ha alu ha mate pia moui ka ke fie moui pa ke alu pa ka ke fie mate pa ke nofo he pa ko hai e fie nofo ke mate o fie mau ke alu ya moui ko ka fase selena nau nofo koi ke nau mate ai sai ka nea ngoi au pe foki ko popo ia o visone be ko ka kai le kai o fema o ke ha tau masilan mo no atamai mo kau le pa ko lo fa poas ko te na fo i nga fu malo ya po a mateni ne para ku va mateni pe ha ka ke tale poas pa kai pe ke tale poas ya mateni o ki taimi fai ko impeachment ko ne algo mateni ko le ko ka poas ke tale poas yo pa poas ko ne ha pe ta poas ka vuna aya hoka a matenia ko foi palaku I taimi ko na ngawe ko toki taimi le awa a poasi o ko le peka pohiva ke tu ku mai mua ke maintain be no la kanga o na ye gwa ne mia ko no wa nga mo mia ka to ko ya and I'm pretty sure le alpe tangata le ene honest ko ana heilo motor ka pa mo tala ko heke heilo motor yo mo ka ko mo nien ko at ko ka motor so pa ko foi ria heke ko nga ke maten Aya ko hinga a mateni ke pehe ko heke me akirisi pego alo ka kai kai foi ria heke ka foi ria palakuya you need to understand uhinga me na fai heke you need to understand that pego ha uhinga na fai alu o ka ke pehe ko heke hata pe akovi o guyai uhinga na fai alu pa ko foi te fita palaku ko maten so ke te au ke fane mo poasi he kai pe ke la vai fane a poasi pe ke fai fatonga lele yang ai pia poasia I pule anga ia fane he ilo moto homa mo anga ko mo loto ka ko anga e fili na ko pak tak ta tau atai na peta ko to ke ne fili ko anga peni ko atai fa kau aku ke ngai mi ako ko ma usia ko tai mini pa mo anga e mau fili a mau tolo ai kropolo ka ko me ta ko hate yo fitu ko tonga tap fitu ko tonga tap fit fo ko hate yo ko ade o lo tonga ya mo tanga ta hate ho pe ai guai tongi pa guai mo pe mo to ko vuna pa guai mo pivenia kon ko to ta ke ne represent le leita a vuna I hate yo is piveni ko piveni sai ko me ani ko na ka yo fi maria ko ka piveni penengo ko fai a laurea ki ai o pehe ko piveni ko uhinga ko en pehe na teke mahino ya taim ko ya e filifaleare ke te au ya gloria na es mahino pe ya e filifaleare taim ko ya and this is why I don't like ke ita haki me asi he ko me ko ke ko me na ke fai ko a ko ya piven it doesn't social leadership there Peko ita ya te au, peko make me ke hanga hurt yau, o hinga I he mea katoko na hoko ke o silo I pe koe, pa ke pehe kai ke fie kau koe he fili a klopolo pa ke te ke fili ko ia. Tau whakatataan ko kou ke pare mia, hange ko mea koe na whai koe mateni. Uge fili o ke lava, pa ke alo atu pa fu malo yo ego. Ko whaamba na malo yo ego he taimini ke alo mui he, tamasiko na koe na puke ke tau whakailo pureanga. Ke malo yo ego to that. To that he taimini ka tau whai mea katoko ia. So that's ko mea ia koe na pull out my pia mataha o ne whai ha whai nga decision pehe he lolotonga taimi o rough atahi. Bake puna koe ki tahi pe ke hau ko ia whakamai hanko a whakamai to a mai peko pia ke te au ko loi ia.
Kia te au ko loi ia he ki mea sisi u kamata dea. So, aia ki au mo kropolo te mau ke te tu mau pia I he whiri kwa whereti, pako tui pena ofa pia te iwa whereti, pako toki lama pia pivenia, pala pia pivenia, it's okay. It's okay with me, he ko iloi, o popo, mau popo katoa pe, ke ta whako na patoa. Ka koe angaia e whiri a kuia, pako hange ko valu, o ko ke mui pe, mau ke mui pe, pako uloto ke mui pe, kropolo, ia semis whakahau, kai pe ki ta hatahe, te ne mai whai ngā poto ko ia, pako hake, neongo, o kuia a te vita hai, ko ko toke tā, kia te au he anga koe e ku sioka aku, for I transition koe ni he taimini, kono moni o I o whema ka kai fo o, ka koe te ukei popo pia ka pensiman fifita, o kai pe whaahinga ulunganga pensiman e kune whai whare area, o ko sa ia o pitau iai, I he ne whahinga tipeiti o whai whare area, kono moni o whema o ke, o whemau ke iai hataha ke whalala kia toenga. Ke whalala kia toenga. Physically, he anga koe nau tu atu. O koe ka ane ke o fuhu. Physically, ko mea koe nai. He ko mea koe nai mea ai koa vuna. Ko mea koe nai mea ai koa vuna. He ko tangata nai physically loto lahi pehe. Ne kai ke tari e vuna ke hae kau no pere mo na ulea whakapopoha a mo mea katakatoa ke whai mai ke feel less he kakai. No, ko vuna, ko ne mea pe ko kai la vuna, pa ko mo ai te tau, So, I need a physical appearance hataha I time ti peiti ke pehe. O kai ke hange ko whahinga mea ko a mateni. Whahinga mea mateni ko hange, neang koe ke te ngau ake rea kape, ka hange ane tau kape ia anaya. O kai ke ne ata foi moni, alua kai la e heke. After all ka te scribe e heke koe, o kuhinga ke ai koe, uhinga koe kai ke nofe kau mea whai o noloto, kai o kau mea whai mea ulele yang koe ka nau tolmo na wahenga. Aya ko whenga koe ni ke honga to ko ngalalahi atu, a ngahi mea katoa o I hoku atamai mo hoku loto, ke lau ke whama ala ho mo whiri. So, to me, a pensiman fifita pakatoki tope a pensiman fifita, ka whiri hataha kehe, alko mo loto koe kakai ko tui, mahen yang pe kakai mo nau ilo yang pe taha ko ia. Ka koe anga koe usio aku, peni nai always hange a peni hatangata, kene hanga o malu I ki nau tolo. Me hange ko vuna. Pa ko tui ka pao e lava a piveni, and piveni can do that. And even Ferretti can do that too. So, o whema o ke ai, a timi koe huki loto, hatau taha pehe. Ke pehe, koe pehe pe koe tau hoka. Heu pehe pe, alu koe ngai heated up koe ngai mea. Kai koe ke malawa, pao pehe leo. Ma koe ia koe ngai fa mala ala, ayanga mau ngā ue pe a mo teu koe whiri, mo kōweti, I he anga koe tu koe a apini, ba ko whamalo at ka te mutol koto ape, mo whatohi mai whai whaka loto lahi, ko ue au kai ne kai ha mea te uri whiau ia ki ai. O kai ha mea te uri whiau ia ki ai, ne kai te whai ha mea heni ko ha mea o kuhala pe te whai ha mea heni ko intentionally ke kākai a taha kai. Ko mea ko o whakaori ko he masi ko moloia, ko whanki receipt katoa ko whai a koe launga, ko ka mea ia ai nai tohi e au, kai ka me nai no whaunga pe o nai nai takai ha ke ia whai maire fia, and then how can, so there's nothing there na I hoku hingoa. Ka neongo ia I will te mate whakataha pe au mo kautak chepta, ki halelei, na ke lava ke mau halelei e taha katoa pe. Ke lava te kei e ku kautaki ki he, into fire, e mea koe ni, ne kai kia taha ia e purposely, pe intentionally whai, te nau whai mea katoa koe ni, a mea koe ni he tupe koha. Ta nea mo ko ongo e tupe mamani, ko whanonga te tango se reunion, kai langa ki ai tupe, ko fia, hano iloa koe tupe. Ba koe au mau was wha, fo ilai seni, koe tongi tupe retail store heni, te mahoga ki Nusila Masteria. So, ko tui ka inga tonga ka pa te mo toko ni mai ke tau ngau e whakataha e mea koe ni, o ki whakawai e ta whaaki tā noa loi.
Ka musio ke ta whaaki ola le leiko e ngāwe te tautau ka fwoi mo oni. E pa ko fia ke mautoki ngāwe ke media mo mea katoa koe ke nau hieni. E taimi kot kotoa pe e whaia ha mea heni. Ke lava he media ke ne hanga counter a ken se ngai mea kotoa pe i UDP. Mo ngai mea katoa pe ku hoko ke ilo ia iloi. E pe mo te whamatala i he professional words whapa Piritania ai anga koe mau ngāwe. Ka koe mahalo fulolo whamatala. Te ako toto hu mau toko ni mo lahe ngai mea lo tonga tau e kemra ko i faleni pa motua ke mau lavasio ke mau ngawe i he time ko toto ape o mau lo tonga i apiai lahe api de ngai palpale malalahe koko ke mau ngai mea leren ene tau ko he ni hele va e mau va e pe ako utu ngai pensin ke he ke mau mea lele ho ane mau ka go ofat ya tek motor ko ya don't forget ko pulelulu ko tau kati mea kai ika pe mo me ufi mo kape mo mea ko aho lulu po nasi ya pa ko aho falaite ko tau siweria pe mo tau raki pa ko aho tona ki le ko mea fratonga atape ko ia o ko famalo ka motolo mo mea mai ke programa en he kai pe ke tuku from now on ke ho wat ke fili a eku asi mai ke hoko na lava aunga ke fili ha taha i he te fili ko fai ko i November ni. Ako ofat ka ting motor no katoa. Goodbye everyone.